1 2 1 2 mic testing 1 2. Rere nyumba imwe cia mohoro gwoko bururi-ini ikoretwo itekuriha aruti a wira misara na ingi gucerithiria misara yao. Riu amemerekia a ceceni cia Radio Maisha, Vibes Radio na Spice FM iria iri rungu rwa nyumba ya mohoro ya Standard Media Group ni maugite cigana ni cigana na makaiga miro thi. Amemerekia aya magomire kwaria mitambo-ini mekira nyimbo na mauma studio thutha wa gukorwo metitie misara yao ya mieri mingi iria matarihi to Akenya mwena comment section makorwo makiuga ati megukorwo makigeithia Standard Media Group na magikorwo makiuga na Sherisheri akawa ndio maana Radio Maisha walihamia TV47 wote na Jora Wanjiru kwa we are going through hard economic times, it shall be well. Na Rahab Shimaina akawa tutume Gen Z wasalimie na Juma Wanjiru kwa na wanadanganya wa Kenya eti wa win millions after 10 minutes. Woko ni kwa mwagi wa mohoro gako gikuheana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel ino itu na ndugaikorwo ukiriganirwo gukorwo ukihinya kengere nigetha twakorwo tuki-upload video ugakorwo wa mbere kumenya maria maragikorwo makihanika guku nenda-ini cia ukinyaniria o riria mahanika. Ni njitagwo mwagi wa mohoro ngako ngikuheana gitio kinene tukorwo tukirumia for thayo bururi-ini uyu witu wa Kenya.